osuro Ghana hodo oboni die kwaso de besom ye man Ghana saa kwan so ene ya wada yamna daro mara sare bi san pempeso yi Asem Yi Di Ka bre na asumidin de akwasi insia fa na sekese ko ba kingdom heba omna ko fa kingdom garlic bitters kingdom garlic capsule dia badwa so ye tatahwe se be se wa slade ado ni padwemu ma no unya bi enwa enane slade nyina de firi wo ma ho we na to chansu ampacho wo immune system ano ekofom no eti enem framaboni a efa kakra buru na yare bia echo unya kingdom garlic bitters kingdom garlic capsules ebebo ma immune system na no aye die panap ne etia yare wodo a edi de padwanim afurisa na nyina new kingdom ginseng power capsules ne mema dia we mema dia mema yosem ewo mpema ka to se enye aphrodisiac nemo eye dro se ne wanya malaria na doctor prescribe dro dia ma eyi o how be enti ama be ma mema yosem wompem atosine no eyi sa ha no nyina de firo na mema yosem no ewie peyo tremendous ye ma ne dia edi white e de free ase Ghana ba bi eton de bi akwa nsa be ka bi at24 ni enche Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lab bi na frame 0275 804 064 0275 804 064 and 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom ana osi no challenger enu am no share komodie bi ase edifa project bi amampenda da John Ajekumkufo apeso ye no mampon akuapem sie de share openi Tetteh Quarshie eni monyam ka yesi cocoa processing factory ye be employ nipa over 2000 from 2007 up to now ya tuna JJ mu 60 years ni saying chance da krafa bi kra nguso yesi structure ni sa da si wo 16 good years ni na me ma hunu factory me cho farm no mampani kofo AC factory osaye cocoa farm ankasa ka hwe TV ni so this is the cocoa farm mampani da kofo eboto na nyame adaruma cocoa bon penfo ni wo farm ne ho de aba this Tetteh research center for ne se mo manage so this is the farm and yes I want a cocoa processing factory eka ho but government over government and yes sanam yesu se nyumeni wo man bank ye wo factory say ya ebe processor cocoa we any other cocoa a ye dua na ye man ko da bia yesu se adenti ne di raw cocoa ne free ye man mu ekwa amonone mampani bi dadwe ho se ma menya bibi say 2007 we show we kwadwo ba redu sa yamfa ne krasie efro be si ne ya mpanfo antimi anwie no ya to na jeje mu pato sama me ai factory video no e bia na no bia antimi a factory ni bi so this is a farm any Ghana cocoa board Jubilee cocoa farm at the one no any ajani sao mama factory na amanfo amantimi anhu factory bi enura no ehwe factory na mampenda da kofo si ya to na jeje mu 16 years ni me see we yes be any see ya never do be because say oh the structural integrity of the building is not fit it yenyu ni nyina emfangu sa na yes ba be no the structural integrity of the building is not fit the adwirigu wi ane ye gara for asabo aban aba so say sik edan ene ye sika kosi ye no ya adwirigu no yes da aban so this is the factory ya kamampenda da John Ajekumkufo ehya se ya wo si for Tetteh Quarshie awrewo asefem ya ja factory jeje musa so man sika o be sika ewie yanka nipa betimi afo madwuma e over 2000 and bimienu we kitwe unsa e story building ne belfo si ni sa no nipa mpimienu and ekebe from the farm to the factory ni pampimienu ene ye jade we saa na si wono na otwi midi nkomo Eastern region ba asempa pani be ka jem se omba eska no nte ye ho hwenye ye nne siska no nti pani kwa so na aka se bukura se obekọ kura na eden ma no ko sika kura ni ho ye tubitum kwa de akọ no ko so ko so me kwa akọ eda kwesi me kwa akọ eden
Oso so akwan wo ho saa. Akwan wo ho saa. Eti Muhammad de na etimi ntu aso akofo de so etimi ntu aso. Kofo na aban. Se Muhammad mpo ene ye bese be wie ama ode abe score ne political pointer. Ya akase ya ban kofo aban so de so ye etimi ntu aso. Mr. President. Wow boss so de bia na afre wow boss. Ene sira ko ye kra esakra home region. Wakasakra home region. The wild boss who cries was starting BB. Yeah, what you people say, a my home region, a critic you must say. We can one district, one factory be in the channel way. We can one district, one factory be a pa in the channel way. One district, one factory is not yes season. Yeah, yes, new ones. The mood you could be to me for 2,000. One district, one factory na yes season. Enye ni aban support omo nye kasapreku mu. Omo yes from scratch to finish. Emu die na fa ne pa 2,000. But ye jawe esi won. Mami Falco City Orlando akwesi opadi akwesi adjuman Ghana Tourism Authority. Me sume nim ne mo sume mami try dey City Online na me fa nwie. Falco City Online e ha dey ho no. Samusu nam ko gigina mu se afi ba kontem sa President Kofo Jubilee Cocoa Farm no mo be Millennium Cocoa Farm no be ya na tourist site kese pa se bi emduda akoze opani akoze 2023 mu ne ewi this week me check is the last one about crime say I feel cry yaba Tetteh Quarshie Cocoa Farm to become one of the best tourist sites GTACO February 12, 2022. And we will see what catch 2023 next year. And anyway, I feel going to be a you. I feel going to be a no. I feel back what Baba Busumi be the Sabatoso. Yeah, but can one say more? Say Baba was what catch the bedroom pen so be unfortunate for us. The president so we can't send power over tea pani and I hiding. Baby Baba do no. Tebi because I'm sumo MPP for. I'm sumo mo papa. Cause I be doing pempe so that's why our president e dey ababesi. E for the second say kuma Kingdom Herbal. Omo the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules. New Kingdom Ginseng Power Capsules na for tremendous capsules be so Asem Yi Di Ka dwumadi. E bro nyame ade wo kyerɛ pa. E be sa to as me dey akwesi nse dey